no say na Catholic asafo no e wo wiase afa na nyina mosiso mo. Ekaya say February mo Valentine's Day 14 February na ye de no call Gemelli Hospital Rome. Aso ko di bebo so ba kokra wo ho. Eti na yina bempah say obesan aba enkwamu. Eti kira eti say ye yina free hospital about there ni yina hwe kwan say obenya pomuden na odi adidwuma sonko. Eti Easter yina omuse ontimi amma bonten amayi anya so because anka ya wada kronkron fi da kronkron ene me da kronkron ne kwesi da no usori yesom yina ono na wosanka odi anim ewo St Peter's Basilica nanso yete se ontimi nye nanso esom be kore wi ye wo St Peter's Basilica hu se ono anka side etu anamo bai na sema twatwam so kan ye ne se carry soroli fratelli bona pasqua minua ma ne member me nyina happy Easter en sama otimi kan ya no na iden se bia obinya hode na mlepamu watimi abeyesum ebetia joda no passe po Francis ya no pa no so brana abo sima duasa enum se po Francis so ayenya media etie nyina na nwanwa se obi akwesi ada no otimi babe yi ne ho adi kire nipadoma no wo hia ho yina no na within just 24 hours or so na wo film musa no ye ayo hosam edema yina. Okay fada da ko ye no be yen no popes bia ebetu omudin Pope John Paul me beti ni din pa ana Pope Benedict the 16th na Pope Francis say o compare Pope John Paul na dwuma obeye ye wo wiase ene Catholic asafunem na hwe Pope Benedict the 16th won do obeye wiase ne asafunem a de na esonko ewo Pope Francis won. Pope Francis Pope bia obeba bia no owo bibi butai bi esine ni so ena wo so ti ase se asori no tamma John Paul the sanka baye emra Benedict the 16th baye Pope Francis baye no obia wo challenges are na sorry efisi but Francis obaye no se du be kwa Benedict kan say niema akoso e wa sorry dwumade no so ena ohwe na pomuden so a ontimi eniti wo pese odi na kunwa no to ho na mrepamu no wo ma obi so ye de ebeto aso enti Pope Francis ye hwe a ade a wo ye pa no se sempa no a ye kana de chine se nyina no ye bebo modern se ye de be denadi ewo ya brabom ye kasa yemu ene ye ni yemu yese kwa sori dem keke ne yakoti sempa no na mu niema efa ye ni pankita odie obi ho kire no a de na kire sem ye Kristo ni osam boa no so obi ewa hohia mu a de na wosam ye ma no enkrofo a ekom ede omo ya de ekunkun omo a me se metimi ayemo bi arenta me nye sankofo yina mo asonko enti obo mode hwe onu kra ne car no yisu aka kitiko bi na no yisu okoro ma na yesere keke hwe car kitiko bi na hope for them no pese o pese na brabo wo bona sase so no yesonko ensampa no ayeka no wo de na di e wona brabo mu enti ne niema wo hye ne car kro yisu kra no ofa kwam yise on pese o man ho ye ho kese na mo ye ho se ohiani obi a woni bi na wotimi atronesa adu ahiafo yina so. Okay, ntina ye be kan no podcast am no ye modest very simplistic and very always at the aid of the poor. Our person abin na nkaka mo ni bi no de na dana koma so papa so hu se wiase no ekofo be ho a omo kire omo na sa nkofo yina so na wo se ye yina se de se ye bo omo as a Pope Francis baby nyame pija no kodu nyina no oba fom ne wona wo fom ne nyina ye pe sika hu ni ka kro da mu a o ye won wa se ho pope aka bia nu ya sanka yentimi ntoma no enso wo hu aka ketu abi na odamu. Wow. Anyway, yanhwe no wo no ho nsem kakra sabri wa film na se Pope bi film sa Roman Catholic asafunemu a aya na hyehyɛ wo ho ene san de di kan se Pope film a ye wo obi a sabi wo hwe Pope ahimfie ho ni fie ho ene asoren na japade yina so ayefre no Camelengo bofumeka se Chebalen nti uko ahimfie ahodo na ye obi a sabi wo hwe o mahine ana o hene fie ho japade ho yina so
enti saa nipa yi na awose otu anamon sonko na ode na di say ampa papa no wu ana so wi enti the first one we can confirmation of death by Camelengo enti ono na wose o jitum say papa no wu ana popu no wu ana so wi na se Camelengo bitime di say djuma yon kwa na ye wo ono Camelengo no ewo ho na director of Vatican Health Service ono so ewo ho enti amre doctor ho ye Dr. Andrea Akanjeli ono so also obahobi and the dean of the College of Cardinals ni nyina do da o no so no also ono so ebahobi asamre Cardinal Giovanni Battista Re on the dean of the College of Cardinals into ono so sankrofo mi ensan and also mbegina ho na mbedu ho no a o se Camelengo no amaka no o se ofre pope no emprensa okay na subodin a yede ema no enti mika se frɛ George Mario Begorio enti o so obo side no prensa obo prensa na se wanye so dia na che se wawu na ba sa no a o se o ma Rome ho no so pope o mu se o na hwe wiase nyina asori wo wiase nyina so enti as the successor of St. Peter no or Vatican ho but o Lateran Basilica na ye na sorry as Bishop of Rome enti apart from so ye wiase nyina o hwa so nyina so no Rome diocese no so ono so na ye bishop ho okay enti nipa wa yin na vicar general da ba je kiri a wo hwe ho no so no o se Camelengo no bona mane afi cardinals so mo ya we cardinals all over the world and ambassadors and nuncios asori owo wiasa fane nyina so no ye mom nyina so te na afi so o babonte be ye official announcement say ye na nakoko Pope Francis ayenya media itanamo a idikan ya asori no ituno no okay enti after anamo edikan a asori no betu se ne wachire mu the next step na dia hin the next step Camelengo no I was say the breaking of the fisherman's ring Pope bia no o kawashe nisa na Peter eni ayimse na obia okopo enti ka wana she Pope bia no friend fisherman's ring enti document bia be bakrata bia be babontin bia no Pope ne sa scene na muisu di mu se Pope na de sakrata we ababontin enti basa na so yi sakawa no na ose no se be ya obi ntimi fa sakawa no enko ya do fufuro bi enko tro krata bi enko authorized document bi say Pope no na aye enti wo so se sa ne mani nyina na ototo probe bia Pope ne office be ni fie ho o say is siri ho nyina se be obia ntimi eden enko sa edanu enti no ne ade a etoso menu a wo se Camelengo no eden eye okay anopa fada da kuyesua de pa anti Camelengo no eye second step de wachi ma kire na bibi ho bi ma efa yana na konkron Pope Francis ni wo no e wo se wo yana eti amke medical po abo so the toss be the sealing of the Pope's residence enti o se toto apro no nyina mu I make sure say obia ni ho betimi heden akoho and the toss na the announcement and period of mourning ti o se ono so babontin na o ma wiase nyina ti se yana na Pope Francis de wo free mu enti eno ne toso enan enum ne ye lying in state am say no na sisi a na no okuada na ye sha ase no agiri ye bakwan se agiri fo yi na obia nko fa nidi edi etwa to fa koma Pope Francis ayigo so ye nyame ya adoma ene anadwo sa dwumadeni na beba wiye na ekina so ni sie na abaso enti the sixth one ebe the Pope's burial anu na ekina ye hwe kwan se titru o wiasa fa na yina ne California na betwana mo akọ St. Peter Square na yakope krabe ade ama ye na Pope Francis na the woman say Pope ni yina no St. Peter's Basilica ho na bedo na yesi omo ba Pope Francis there why say yensie no Basilica of Mary Major your room was so dark sekese and na was so dan bebre ba your Basilica makomako enai St. Peter's Basilica baako the John Lateran Basilica eka ho and St. Paul Major Basilica and so ontini Paul baby ku no baby sie no and so aso dan kese no ho and baako ho a ye de amaye mame Mary
na Pope Francis say ho ena mukọ enkosie no nti ho na nyame yadoma china anajo eba kosie no nti oye krata bi tu honom ai Pope bia no o say oye krata to ho kwan opose esie o nti waye sa ne mani nyina to ho empo adaka o se esie no so yenye very simple coffee efama no enye kuntan very simple one nti waye sa ne yemi wa kire bia yensie ne nyina waye sa ne mani nyina e de ato ho nti the sixth one a barrier the seventh one sede vacante basa ana se Pope na wonti no disi ayi ni Pope enti akonya no ayeden abeto ese akonya ne dampan enti efri samre kopem se College of Cardinals ebeyi di pafofo mama ye Pope no akonya na to enti samre cardinal fo no na ombehwe akire se dada yina no aso jumudi awo beko so but cardinal fo no kra no bribia na nsa bia yi nipa miensa enti you nipa miensa na 3 days time say some mo say nipa miensa kopem se yebenya Pope na sa nipa miensa no oso mo hwe se mo toto bibia ento mo ka sa Kamelengo no Cardinal Kamelengo no mo ka no ento mo nipa enan o mo na ehwe akire ahwe toto bibia enti Pope na yi abeye eniama ebehia kunwa hodo niama ebehye ekwan ebefa so aye no sa ankrofo enan eno mo hwe akire bado mo krampo no enya ade o betimi atworo krata bi asesa aso ne mra no ana aso ne kire ana motima ye niema bi ana so makaso ende kra yapon yi mystic so onko bishop ewo ebia Italy na ba bi otimi yesa etomo no na ya ye beye no ekwa befa so to akire concrete for cardinals beko niema behia ahosisi ahombobo mo so mo ye no sa akrofo na dwumadi o bedia eno no omutimi ye de broso Father Dako mama sa se Pope obeye Pope Makalik asori no wiase afa na nyina na busuani ni wo se owu a na hihye mu chefa bia na agesa asori na hwe tutu bibia de obise we sofo pon Pope at the moment ya we sofo no we asori dia ntu beka ya e hakura mpo no nyame wo firi mu na esi wo a eno ano eye bia de eni ho because obusuani de wabo afori ama asori no nti fare bia ni ho a beka se ye kwakwa transe akono na chisi kansan whatever no owia asa nti nyame ya do na esi eni wi a eno ano eye bia ni ho biu ana china so esoma ebe krampo no free of charge bi ko bia anya de afia ekogina wa se bia o man we I donate obitima obi individual bitima donation de ba anya the public obitima ko donation but anya de ka say we ni sabodi ni we abose even collection krama say kra na free yanko fa bu bi yanko say to collection free esun bia Pope bia o basilica o bia no and St Peter's Square bia no free insanity na just o china no ye sie na kronkron wi a na chese ayi obi no hobi bibia no ho no ano esie no ni pakase esa no na esie no wi a aso be di what we call 9 days morning nti ye de namakmako enkro si ho a ye de be di awerho nti no e hya ase e china okay ne yakowie no on the 4th of May okay na within 9 days ni krompo no e wo dwodi ahodo a ye beye da bia no ombeye mass e St Peter's Basilica ho okay akopese 9 days ni nyina de ebewie 9 days ni wie a afrina the dean of the College of Cardinals no o say of referee cardinals ni nyina na omo fata say omo ekoyi pofufro no motu sa no mo e friend conclave with the keys anti omo ko wura ho a ebro no ebetum ebeto epronom okay father ye beba honum na ye nhwe wuo na se no nwie me pese ye tene ye masse bebre because wo de ye fa de sua de bebre mu dodo no a mo ye Catholic fo ebinom kura nim nsemi ya wo kan na ye no bi so ye Catholic fo so ye nim enti ye de sua kese ye nso sua na ye de ato kina bi no se Pope fufuro bi nyame mfa sa ama no ofiri ma ye nim se hye sei na Roman Catholic asafo no ebe ye de ayeden ama no sa 9 days of mourning no apply to all the churches across the globe and I say Italy hope enti ye nyina na ye di sadwuma no ye nyina 9 days of mourning no enti wo hwe enra krata cardinal for no dia babontin a wo niam ahodo a ye beye no da bia
Okay. Enti the whole world and ye to sana mono. E wiase afa na nyina. Enti every day bia no ewo ade ebeye kine sei owusu my be yama no ne yesie no. Okay. Kwasi ada no so ye beye esom anopa do ne fa 10:30 am I was in Peter Square. Enti no so open square kasi a agilifo nyina akoho. Enti ye beye mask kasi enti the Secretary of State Cardinal Pietro Paroni on the Secretary of State on the share administrative works at the Vatican. Enti near maybe of course so if you say pope ye president there, but the Secretary of State and now ototo near maybe omo ye dwuma ho hwe mu nyina so enti ono na kwasiada no obedie nyina anim na ye som kwasiya o St. Peter's Square. Yambi adoma Jordan no which is 28 April no so 5 o'clock p.m. I was in Peter's Square where so you be sign I some kasiye ewo ho Cardinal Badasari Reina ono so ebedi anim ono na hwe John Latran Basilica because say Pope on the Bishop of Rome enti the Vicar General ono na hwe sa so no so enti ono na bedi anim Monday no ama yesa esom no Sada suna Tuesday 29th 5 p.m. and also was in Peter Basilica hwan so ibi sign aye som kese so de aye mass ho Kada Mario Gambeti also Archpriest of the Purple Basilica on the bedi anim. And Wednesday 30th 5 p.m. St. Peter's Basilica hwan so Cardinal Leonardo Sandri also ebedi anim amaye som ho. And Thursday 1st May 5 p.m. St. Peter's hwan so Cardinal Victor Manuel Fernandez also ebedi anim ayaye som ho. And 2nd May I was in Peter Basilica at 5 p.m. Also beside the ayaye som ho Cardinal Claudio Goriotti also ebedi anim ayaye som. And this 3rd May Saturday 3rd May 5 p.m. St. Peter Basilica hwan so Cardinal Angel Fernandez also ebedi anim ayaye som. Na Sunday 4th May 5 p.m. St. Peter Basilica also Cardinal Dominic Mambetti on the street in my earsom. Into 9 days no war masses a hold ye continuously a very bomb massa for Bomakumako and Cron within that 9 days in the Pope Francis. Okay. Now so is open to the general public will be answer with me Akobi. Okay. Into Momako Roma on Barris Rahi in Ason when Yakwenya Son Aquaco disagreement. Yo, Father Dakumeda say now after 9 days na the next step any there hey na as Safone bedrin say mo be the next pope na say mo be in the next pope and so anamontu be na wo ho hyehyɛ ho hyehyɛ ne sen enti isie pope wie na isunu na nkron wie a afi the next stage the calling of the conclave to elect a new pope enti or say cardinal for we asafa na nyina mo to abane bi eye no or say the college of the dean of cardinals of from nyina Asia e Rome na mko sa edan ye frɛ no 16 chapel edan ya yesi ho a ye de eyi pope enti ye hwɛ a pope free mu no brother no cardinal phone e meeting ye ho frɛ no general congregation opiada no so mo ye bi enra mo ye bi anopa no kronkron so musa wa another one ne nyina so no omo dwenedwene pope akwa mefa so aye na ye ho at the same time so no omo hwɛ aso no aye wo musise no send the bobret say we ase amanyosem etise niema be na ene asori di asie niema be na wo sa asori etu hu pon enti cardinal for be mo kwanya amomo ama interventions obia kire na dwen ama yehu se na asori no ama ye picture bi hu sa asori se na sitie enti sa how problems in the face challenges in the face dia one ye nu a obetimi adi anim na ma yetimi asolve bia sa problems ai wo mu no enti before mbeko no ombe bitietie be ma expert amanfo a mo nim die fa wiase ho aso no ho theologians abe mo talks anchechere amomo hu ne yekoso wiase ansa na concrete fun cry there abaso the cardinal the dean of the college of cardinals no from nyina enye obi akadina bia na betimi akosa 16 chapel no mo
Okay. You see, I'm going to say as a time of Pope we 21st April 2025 no. Na card na motiasi na 252. Okay. Ha mienu adunu mienu 252 ana motiasi. Basa ankofo yi na so na nyomu yi na betimi ato se mekaye no. Hwe a omanya up to 80 years, below 80 years no. Wanya more than 80 years no. 80 years na kwa one day kwa be kan ho a wontimi to be. Oh, okay. But the woman say Pope Frimo 21st April Monday. Enti omunya 80 years mfa se bia Sunday no. Omutimi to be. Oh, okay. But omunya 80 years e bia free Tuesday ekono bia no. Omutimi ato abane bi. Wow. Enti see a out of 252 no. Emu 135 and omoye up to me fa say 80 and below 80 omutimi akọ 16 chapel where akoto abane bi. Out of this 135 no Pope Francis awanya de baby kono on na point mu 108 o haba ko ene wotwe nyina ono ne point wo mu nyina. Okay. Enti sa eno so records ase yehwe. Okay. Na enti ye kura yahwe te se enkofo mienu card na mienu di ahwe amontimi mba enti basa ebe number no be 133. Okay. Christian card number ko na Spanish ba ko ahwe omo no omontimi emba. Enti sa nkofo yi se fa so winna timi ba 135 yi e na ombeko sa 16 chapel na muwura ho a ombetiki oath of security obi abesai se ade bia ebekoso e wodam ho bia no anya do betimi de aba abonten. Okay. Just say bibia is secret. Na the woman say omokwahye ho a itiki oath of security ni wi a obi okọ bia no atifo nti asese or a potential pope. Metimi akọ as a cardinal but I can come out as a pope. Wow. Into 135 or 133 na bako no yem fatwe etimi se obi a betimi aye pope mai den ayeye. You will say enye nomination aka say one of person we pope and so one ye say enye sandet here. I one mo suggest mu obi a wususo betimi aye pope da bi and away yen lobby. Yen lobby. Oh, okay. Enti omu ko hia ho mo bompa ye do mo fresh sukunkron ba to yum wi a wankasa utim wo hwe a hwan na wusu se ye de pope no ma na obeye enti ye de krata be hwe nsam enti wo de ye de mawa na se mystic na be na ma trinity ti o ma on the cardinals no me nkrofo me ensan so a o mu wi o magiji paro papers ni na no mo gina we de akan o mo kan wi a na ye ho mystic a wonya se Father Frank wonya se mabobo ni na. But to become a pope no also you need to test majority. Okay. This year say 135 na ekọ dia anya hwekura no wo a obey the next pope no also nya aduokro 90 votes. Okay. Enti the woman say sha ase a first day no say an sha ase ntem na wi na mo sha ase a ene da ko no beto ababa akopɛ. Okay. Only one vote. Anya sa dia da bia no anopa mienu awia mienu kopem say ebinya pope. But the woman says omo to aba no for 3 days na miensa na omutiminya obitiminya to test majority no a the woman say also omo eco break 1 day na afei omo to aba no edim komo ekasa ehwe kwan ya befa so enti 1 day off. Then omo samba back esa to aba no 7 ballots no so ba na say omo anya poop a we saw another break. Asa ba beto another continuous 7 bium. But the woman says so moto could do aduasan miensa and aduasan n9 na se yenya popa kamelengo na meka ne ho asem no also ne kadnafo no moto abari na kasa se sisia no yato makomako aduasan miensa aduasan n9 yenya pop isi ebe ne den nti no no omo abefa adwen bana asori chese edu ba bin tradition chese abakwase saka ban sa be the simple majority. But 2007 when the system for one baby ko say there be still we have to maintain the to test majority into still some course. But since then I'm say in new some people say when you to be 33 a in bi yeah say within 3 days no on betimi enya the next book speculations here and na mountain so ma kan bi echirem say Ghana ni this year ya we free central region
your friend no Cardinal Cardinal Peter Texan ebi mo kan say oh baby adrum po de one ne the next pope no cry che say one so free Africa how bibini a adru no so internal pe say me ho say ye wo saa ade no honom say bi a wasom ewo Roman asafo no mache as sofo panyi nti obi akwa ye kwoto ba yemfama but what them say ente saa empaibo no free empaibo na chi no abatwo so ye den ewo ho like you would be honom say ya papa kronkron bia cardinal for no kuchia ne din betime pima momato ama no you obviously am there so that say also they say me kai me say you can enter the conclave as a cardinal and come out as a pope enti obia 135 no ko no obia a potential candidate obia betima ye pope enti dey across social media as a cardinal Sarah mu promote no Guinea for Ghana for so promote the cardinal Texan ko Philippines Anthony Tagre almost promote no Secretary of State Italy for so promote no enti that very speculation. Okay. But the also from John Paul the second ever normally no so media no people are very dangerous. Because the church is unpredictable. Okay. Because media need to be predictable, sorry no. Because what we say Benedict or John Paul the second free me. Prediction we Benedict resign here Pope Francis. Obia po he mu bi kura ya he ni nimpo say cardinal bi wo kura ya friend no sa Jojo Mario Begori na me nimpo oh from nowhere in a year no this time round too there could be surprises even though there are possible candidates cardinal testing we call watch okay the senior cardinals or more but at the end of the day no any seniority in the anybody going into the conclave can be elected fine, it's good to have your own say oh yes yeah this year or fine over here you na be end but at the end of the day you try say this is so you na ye abusuya enti enye Ghana kwa we asafa na yina na ye de ye hia koyi the next poop enti me ma wo wire yina him say me de chinchin twan me de na say de so wonya so be say abato na ekoto dia misanka Ghana fo yina bi ombato ama kana testing but yes sir enti this time round your mom pie say nyame onyi ni obetimi ahwe asore so na speculations ahodo amafo beko so predict most central dey moduma asomoye but here the say e bobom pie then the right person will be taken enti that's all. Okay we can say no okay bibi say cardinals no ebehia na o mape experts bim na o maba na o mabekasa afa de ekoso ewo ewiase ene asafo no emu ne nade de ade enyina ansana empabo bekoso ewo baby a woso omokobo mpaye a omakobo ama yatimi yi the next pope a obetimi abehwe asore so wiase afa ne nyina kaleke som na nkasa no apart from say mo hwe nyame ade hye so no mo san consider omanfo wiase nyina eboa wo na mo boa mo ekwan ben so Meadows, we are for Frank we come. Okay. I saw no, so we can also Pope Francis Bayern, a 1 more so or 2 years. Ye here and here for. Ye more ya major party a wabo we are seeing here so ye a more by. And you see, I know, is that I say ye being your Pope beer, or no so bit about 2 near or no so. And you can't afford so much yes, I don't know. I know ye, I saw it, dear no. Sisiano won say aso no Pope Francis time no na sabe gays and lesbian for na yi anso be topic but na wan ka say sabe sankofo ni nyina no o yan yi o mu nyina tumu sa aso na agye atumu ncheche ya agye atu but wo say yan chire ahomobro so say enfa ma sankofo mo so yan yakopon ba e mu say esu mu no enye de but say yan twe am mo no man din komban ka sa be wetimi abo nipa no so ka say sankofo yi na de o ye twiwa yan ku ana yan fa nkoto fiase a o say na de emwa nti ono eda no we de say oda yakopon humobredi no pese nipa yi na hu say se yakopon o wotima na humobredi ma tene ne ebanyefo no o pese da sa na mani na di nti sa challenges yi na say de e wo ho
wa Africa apu e wo se be member be bra ma ware ma be bre a mo pese be no apɛ mo communion ma be brum timi ko communion sa ne mani nyina so ye de e wo ho enti o se ye hwɛ sa ne mani nyina e na wi ase politics so koso akoko ekoso say asonso do bi asonso kam yeye asundwe ya de a da asona kuma so so hwe say asundwe bitimi akoso into so munya figure bi a on so ni muyedu a oka ma be ma wi ase asundwe so de akofo adadi na akoko akoso ne de akoso was asona na de kire say ina ye ne pese mbe nyina no ye pe yenko bi asa Sudan mo yenko akoya do hwe ne ma ekoso ho mbe nyina sa so no ekwe contribution ekwe mo ho basa ka wiase nyina asundwe ho na konko akoni ho a sa ni ma ho do no kran eto e de ebetwa enti Father Frank we can right anything abusuafo live on Facebook My Liberty FM live on Facebook oko Facebook wa wonsaba kan dwumade a woti anopa de chen bia morning show edu fiada anopa yenya amanwesem ha fiada anopa no aya na yehwe empatamu mpuntuo social issues ebi nene ya mene Father Michael Dakon ono was se hwebe kwai oye Paris priest ho na Father Frank Edu so wa ha kwame bi krom na ono so odi na dwuma oye dean of adwofo Father Frank Father Dakon aka nsem ne bebre mametio ne odi be kan da atiefo ase na yesan yema yenyina ye ho ya akọ enam se ye panyina wodi ye nim pempenso yi de ene ye na yenim se anka bia obetra ye chen kakra na ne nyame pe na oye na Father kan asem bi se ansana cardinals no ebekọ Sistine Chapel ho na ye de omo akọhye dem omo ato aba no ye kasa ekire omo niye eya ewa aso na adwunum no se ewi ase a ye wo mu hwan pa nipa suben na ye hia okay indi sa wo hwe aso no mu a ye wo nipa su ananse ye leaders no ye wo esu ahodo miensa ye wo won a ye frɛ won conservatives aso na atete sa aso no si yenye ni sei eno na wo se ye den ye wo hwe ye bishop ye pope a watwa mu kwa friend Benedict no ono no ye conservative ena ye be kan say Francis nso no ye ada liberal ena ye wo won so a ye frɛ won the moderate inti wo hwɛ enne ye wi asese na ye si kon conservative ba ebeboa ye ana say liberal ba ebeboa ye ana say ye ma moderate no ye in between both conservative and what liberal eduba bi aso we die yemie mu kakra eduba bi aso we die no o say ye ka ye nsa ye den eboma ye ma ho kwan nti ye kasa kire wo e wo saa kwan no so ewi aso se ne na Father ka akokon ne ne ma ekoso no saa ye yi nipa bi a obetumi anya akoma asore no nyankopon su no edi ama ewiase enne emre ya ye den ye wo mudi sa kasa no ena ye ka kire ndi kamalingo no ene ebia Vatican ho mpanyimfuo bi cardinals ni bia cardinal fa se binum mpo a wa ye mpanyimfuo a head department akese ewo Rome ho na ebi abatro mpo samre wonye den won ka ho no won ene elected cardinals no be ye den efense electors no kwa akokasa na ga say na ye ntimo kọ no moma madwene mu nye den now nipa 135 and nipa 133 obia kan say meto ama me ho a there was a time I'm say conclave bi and for 3 years yeah into no so mo break san ye den ye break kọ ne yaba na so obi e kan so oto ama na ho de ya yes nipa 135 no ebe de ne yanya to test majority inti wo hwe wabra bom se sia na hu nipa so ye nyina ye cardinals de na asumasi eye special e wo sa we hu sa mre woni adura ewi ase ye de ehia ye onoma na ho be ye de ebe to nti e no ene ye kasa kire o mo na je se o mo ankoye pesimankumia
Okay. Omo anko yes o me free Ghana ntino o say me to me ma cardinal o free Ghana. Ana say me free Africa nti Africa fo nyina e wo ka omo adwu na bo ma yeden ato ama African cardinal ntesa. Oh, okay. Di sa kasa no mo e na yede Christika faka kran enti wo concrete fo no o ultimate fa phone enko. Okay. We need access to internet. I'm so dan crowd them crowd TV near you know. Nti de koso some man for commentary man for kan nyina de koso social media no. As a cardinal letter no, o nim de koso. Okay. Nti mo de ne so copy say beto abana wi nti abana so ye to bia ye na yetimi ko obi no be de hu say ye nya pope na say ye nya pope. Abana beto bia no say mo anya to test majority no or say mo kan wi mo ship papers ni na. Okay. Omo hia musie beba no tuntum. Nti bia omo di dwuma no obia ye de papers ni kugum na musie no api wo so. Nti mo obi o Basilica St Peter's Square ho bia no musie na no bia hwe. Nti me bia be tuntum bia no. Right, Liberty 92.7 FM. So, and I was to go out here. No, said America catch on. We are live on Facebook. My Liberty 92.7 FM. For that, I want to go to our casa now. Yeah, let me say, you know, you think call sa assistant chapel. What be there who say you poop and I say you be. So what you need to test majority now about to be no. If we are papers no, on no. Okay. We see about chene tuntum. At the moment, I'm being to test majority no. We see no be fufu. Ebe dani ayi fufu. Okay. Just potassium chemicals bi no beka gum na ama adani fufu anase tuntum. Enya de sunku. Enya sunku bia. Oh, okay. Enti yehu se fufu na ba say yenya poop. Ne wo mi say at the moment e bi nya poop no. I was say College of Cardinals no omo twetwero for no say omo frɛ no. O say omo frɛ no eba 16 chapel ho. Ena nipa ohwe esoma ho da ye no Vatican ho nyina nso no ye frɛ no eba edan ni mu ho na do ohwe odaka na fo ni nyina no eda nipa no a ye yinadi ekire nti wo say bisa, do you accept your canonical election as supreme pontiff or say bisa so ogituma so onyintum ko so ka so onyintum dia ene na wo say wo san ekoto foforo enti ogitumu a ibebisa say what name do you wish to be called enti na meka no o kwa ka na bi okubia o say wonye din a de befro okay and they say befro John Paul III o Benedict the 17th o say da woti because enye din a da o so sisi no say bia cardinal test wo call no yes I din na say the man sisi a be da no so wonye din bi omo bedi akonya ni bi call din bi no de ato no ho so okay e bia me from the first the second the third into also decide ni a dead enti waka wi a obetworo nsemo ne consent o ye ene edin a wode abale be record ni nyina na iwi a cardinal phone mo ho ni nyina e letters no e de anidie de akomo o pay homage to the new pontiff na omo so achebo se omo de anidie ene ebuo erbe mano enti wi a na wo se e be yi no ekire enti one of the proto deacons ebawa St Peter's Basilica soro no
Ewo papa bakwa ye friend Logia of St. Peter's Basilica. Aye bakwa ni bisa. Tiba bibi ho na obigina ho a nti nyame adom se meya ebetisa asa o say anisio vobis guardian magnum habemus papa. We announce with great joy we have a new pope. Eti obebo edin a ye de befre no na fi ye de yi no ede akire wiase nyina. Eti ho e no be ma ni hira edikan the first blessing or be ma ayirifo ina. Na see yakasa no am say yakasa 135 and ekoto aba no, but am say we break down ho Europe continent yakasa yo nipa mako aduonomiensa 53. Okay. North Africa nipa 16. Central America 4. South America 17. Africa 18. Asia 23 and Oceania 4. So the Kambuma in 135 no. Oh, okay. 80 on continental basis, you know. That's the breakdown of 135. Europe for the dorsal. Or more 153. 53. Omo the dorsal. Omo the dorsal for more 53. Okay. But still they need about 53 to here be 90 where 47 to get the 90 votes. So when you put a trauma one candidate they need another 47. Okay. Not just Roman Catholic asafono e ba se asafono yi pope bibia democratic. Bibia e clear kuluru bia ni ha na yeni candidate bi se kotina di bia amfa ni nipa mra megina ho na yento mo so aba. Ikudu ho a wa ye the paper ne show nsem a nipa opeso ye pope no na wa twe ne di. Eti astam go so ye to ko no na yihu de holding konim nipa ne din e ba consistently. Go bi okra ne din betima ba first time e bi a second round okra ne din na mabium. Enti eko na ne masisa yihu dodo no ahu e be hu be direction a dodo no ahwe se e wo se yina eko. Enti wadan na cardinals no beto abanu se bi a se na wo kan se omo nkwa na wo ho na obi anhu ne eko so hoi omo to first abano na omo anya popo a asafo no ehwehwe no a mpemfo ho ne eji omo mo de du omo ho nkoma na na omo aso adwen se bi a yenkoto ma we ana se ntesa se da meka se abato no da bia anopa mienu awia mienu eti ewia no mo break obi a woni dem because am obi a room o dem but some can say 3 consecutive days ye to ana say ye nya popo dia omako break one day it one day ne dia among themselves no or some ye discussions ehwe kwan be fashion because se be kai am say Pope Francis kra no Benedict John Paul II we no now no so front runner pa na be no pese den ye de man but according to no aka because we be popo dia the course wo concrete for no ti wo ho kwan so ti mi ka bi it was then this ono aka sa ko cardinal for bi ho say da bi de mo ye na nye mo nyai enti ono ama nkofo na mo support nyina no omo do support ebe poa Benedict and ma Benedict se be ye no ko na bi no pushi say ono Pope Francis de embra. Oh, okay. Enti no kan convention e bi no enti wo hwe na e bi a bi no pushi na e pushi so do be ma ade na cha said we be a one kasa voluntary kasa wo da bi yina yemfa e support ma we because I had to say about why you told Ghana and I say wo we flag bearer na kasa wo yin tumu a you run better with but at the moment we kasa say one moment so yina yemfa so dwe na tene yen waje tumu no asomdwe beba ne ma yina ayetintia because omunya popo omutumi free ho and mo because on to say omunya bi nti is earlier the better because we ko na when the 1 month can be do no as anya dwuma da form anti mukọ na wodi ntiri betumi ya bia better ai sa dia mo hye ho sa mutumi kuye ko ba bia on to say betu abana wi anyway 0536304072 and yakọ Roma sumduma kudi nkomo kakra yana na